Lekufanele uba understand lesiphila nabo. Amen. Number one, there are those that they trust God. Unalabo labathemba uNkulunkulu. They that they trust God. Amen. But number two, there are they that are trusted by God. Unalaba labathenjwa nguNkulunkulu. Inhlobo yokuqala yebazalwane ngilaba lebona bathemba uNkulunkulu. But inhlobo yesibili ngilaba lebona bathenjwa uNkulunkulu. Amen. Bazali kude lo ninkinga yesiswati mhlawumbe labamba msho ngiyabavela ngoba engceni bona basiva imbamba lesiswati. Amen. Ba right nalabo basiva. Alright, kunalaba lebathemba uNkulunkulu, kunalaba lebathenjwa nguNkulunkulu. Now, njengoba sikhuluma ngifuna wena ubuke ukuthi umluphi lelihlobo lemzalwane. Number one, laba bathemba uNkulunkulu, but besibili bathenjwa ngubani bazalwane? uNkulunkulu. Laba labathemba uNkulunkulu, laba labathemba uNkulunkulu. Number one, bancika ngaye. Bama ngaye, banenvo lethi uNkulunkulu wethu uyiphila yethu, uyinsika yethu. So njengoba simethemba siyathi ukuthi sithemba iphila yethu. Lokho kusho ukuthi bayathi labo ukuthi ngeke sanyakatiswa ngulutho ngoba thine sithemba uNkulunkulu siseme ngaye. So uNkulunkulu wethu ngeke asiyekele ngoba siyamethemba ukuthi uyiphila yethu. But laba lebathenjwa uNkulunkulu, they are tested by God. Laba lebamethemba bancika ngaye, but leyena uNkulunkulu athemba bona, he tests them. Uyabalinga, uyabavivinya. Oh bazalwane, laba lebamthemba bancika ngaye, but laba yena athemba bona, he tests them. Uyashisa tilingo, uvumela tivivinyo kwakuthi tehlele kubo yini nzaba na inkinga yena uyabathemba. Bavivinywe base laba labathemba uNkulunkulu base bathi bude bathi ayilonga athakakholwa kahle, ayilonga athakendi kahle, kanti inkinga uNkulunkulu kulomzalwane uyamethemba. Oh, there's a better level bazalwane yabuthenjwa uNkulunkulu. Yabona leyo kuthemba uNkulunkulu, it's level number one. But lena yabuthenjwa uNkulunkulu, it's another level. Nikhona bazalwane bajobe bebandlulile ku level yokuthemba uNkulunkulu, but bafika ku level yabuthenjwa uNkulunkulu. Ase uNkulunkulu athi shaya sifuba athi Sathane umbonile yini umkhonzi wami Jobe na? Oh bazalwane, I so wish to reach that level. La khona uNkulunkulu ashaya inhlabekisa ngani nabo mathimone nabo Sathane intobo lwakhe athi ngiyababona bonke labantu bathi umbonile yini lo? Athi Sathane heya nginika imvumo athi uNkulunkulu heya hamba uyamfifinya la ngiyamethemba ngokuthi akamkhonzi ngoba ngikunika imali, akamkhonzi ngoba ngikunika Timothy, akamkhonzi ngoba usemshadweni, akamkhonzi ngoba khona kahle. Ngiyamethemba ngokuthi noma ungathatha konke, you will remain faithful. Noma ungathatha konke, you will still serve for me as God. Oh, that's the Lord. Lebathenjwa uNkulunkulu. Ngilaba lebathenjwa. Akhuluma Jesu, akhuluma na Peter kanini malanga. Athi Petro, Sathane soyicela imvumo yokuthi angihlunge njengomfate ehlunga amakolo. Sengimnikethile leyo mvumo. Yini ngizabe inkinga Petro? I trust you. I trust you. Kule basali bothi bangangena namhlanje entendeni. Bathi sifuna umsebenzi. Sibathandazele namhlanje. Kusasa babuye betofakazi. Bathi sitela pretendence sifuna umsebenzi. uNkulunkulu asinika umsebenzi. Amen. Bafika namhlanje bathi kunenkinga lesiphelele sibathandazele inkinga ivela iluku. Babuye bajabulile batofakazi basithi uNkulunkulu angempela
uyaphila. Bese kuba nebazalwane lesikhona nabo iminyaka neminyaka babathe bathi bafuna umsebenzi bethe kwi-altar call uNkulunkulu angabaniki umsebenzi athi noma ngiyabathemba inkinga yabo laba ngoba loyo wasekuqaleni mhlambe ngaba ngimnika umsebenzi nokukholwa bekayokuyekela nokumthumisa bekayongiyekela bathi buka nawe sokuyawufuna umsebenzi akawutholi bathi uma kuyinkonzo ye-prayer fasting uyamthola khona la abazalwane sokuyamfuna umshado akawutholi bathi abasemshadweni nabathosana naye akekho emshadweni bathi uyemathosana uma laba banetintlo bathi ingwele yena sasemqashweni bathi naye uthi ingwele nabanetimoti bathi akekho njengaye noma ngambusisana ngemonti bathi naye soyoyeda uthi ingwele inkinga lomzalwane uNkulunkulu uyabethemba fuma kwethenjwa uNkulunkulu obazalwane uma ngumzalwane dingo ubona ngathi kwehle kuzothi usakulevel yokuthemba yena obazalwane but nasokhayithethe kahle ekholweni uyazi ukuthi noma ngabe uyazi usinende inhlupheko dala balungileyo kodwa Jehova obazalwane uyamkhula uThixo athi Jehova nasekabaphendula athi yimina ngiyazi ukuthi uma sekamfifinile niyophuma injengegolide kunalaba uNkulunkulu abathemba kunala uNkulunkulu enjani bazalwane abathemba kwakusho umzalwane uthenjwa uNkulunkulu ubona ngetimu etimehlela yabona uma mhlambe bekunguwe uthi mina ngiphonkonza uNkulunkulu bese bona nebukefnezana basumlilo bongena lapha ekameleni lakho uthi uNkulunkulu nisimvula ngegama lika Jesu nisimvula lo mlilo acime bese uNkulunkulu ubona ukuthi lemvula akayinisi umlilo sola kacime uvutha mbamba bese uthi nebukefnezana yatholisa ndoda mina ngidasikhothamela lesithixo sami nikhona bazalwane ngoba labanye bathemba uNkulunkulu ukuthi umlilo uyawucima but laba labathenjwa uNkulunkulu bayazi ukuthi noma uNkulunkulu akawucima umlilo we will not bow down to any other god except the one who lives. Nikhona bazalwane kunalaba lebathenjwa uNkulunkulu bengiyothi mina kuwe uNkulunkulu akwethemba aledingo lethu uNkulunkulu njani bazalwane akwethemba uyekele ngamabomu ukuthi divorce ichume kuwe uyekele ngamabomu ukuthi kube nguwe loshonelwa ngumyeni wena ngamabomu ukuthi kube nguwe olahlekelwa ngomuvalo wena ngamabomu inkinga uNkulunkulu kuwe uyakwethemba baba thathuka lo uNkulunkulu wakho uve uthi hayi asamkeli nokuhle kodwa ngotsini ngedanise ngingamane ngibele kuyanise alibongo lithumiswe igama lakhe lelingcwele worshiper in the midst of situation amthumisa afelwe amthumisa lahlekelwe asibehlabele kahle ukuthumisa njalo nasenhluphekweni abuyela omunye athi ngendlala imvumiso bese walameva ukuze akhonseke kahle return bazalwane MF amen. 2 Kings chapter number 13. 2 Kings chapter number 13. You can just write with the 2 Kings chapter number 13. From verse number 14 to 19. But let's funza short. Also we'll check the book of Jeremiah 22, verse 28 and 29. Then we pray. 2 Kings 13. Jeremiah 22, 29, 28 and 29. Then we pray. As calling out 2 Kings chapter number 13. Then sikhulume ngendaba yethu yalamuhla sithandaze. uJowashi wayeselala koyise uJerobowamu wahlala esihlalweni sakhe sobukhosi. Yes. uJowashi wambelwa eSamaria namakhosi akwaIsrayeli.
14 uElisha esegula ngesifo afa ngaso uJoashi inkosi yakwaIsrayeli wehlela kuye wamkhalela wathi baba xola kaIsrayeli inqola kaIsrayeli Yes. nabamahashi bakhe uElisha wathi kuye thatha umsalo nemiqibisholo wathatha ke umsalo nemiqibisholo Yes. wathi enkosini yakwaIsrayeli beka isandla sakho emsalweni yabeka ke isandla sayo uElisha wabeka isandla sakhe phezulu kwezandla zenkosi Yes. wathi vula ifastele ngasempumalanga Yes. yalivula wayesethi uElisha ngibishela Yes. yancibishela ke Ufunzani namhla? Sixhosa lesikumbe. Oh siZulu. All right, qhubeka. uElisha wathi 17 ngiyafundela. wathi vula ifastele ngasempumalanga yalivula wayesethi uElisha ngcibishela yancibishela ke wathi ngumcibisholo kaJehova wokusindisa Oh yes. umcibisholo wokusindiswa kuma-Aramu ngokuba uyakubulala ama-Aramu eAfeki uyawaqeda Yes. wayesethi thatha imicibisholo yayithatha ke wathi enkosini yakwaIsrayeli shaya emhlabathini Shaya kuphi bazalwane? Emhlabathini. Yes. yashaya kathathu yayeka Yashaya kathathu yayeka. Yes. lowo muntu kaNkuluNkulu wayithukuthelela wathi uma ubushaye kahlanu noma kayisithupha wawulahlulile iAramu waze waliqeda kepha manje uyawukulahlula iAramu kathathu kuphela. All right, thank you. Jeremiah 22 verse 28 and 29. Jeremiah 22, 28 and 29. Jeremiah 22 verse 28 and 29. Lo muntu ukhoniya uyisitha esidelelweyo nesihluphekileyo na. Yes. Uyindebe okungekho kuyo intokozo na. Yes. Uzitshweleni yena nenzalo yakhe. Uzitsheleni yena nenzalo yakhe. Yes. Bahlalelwa ezweni abangalaziyo na. Yeah. Lizwe yizwa izwi lika Jehova. Izwa izwi lika Jehova. Yes. uJehova usho kanje uJehova uthi lobani lo muntu ukuthi akanamntwana. Lobani lo muntu ukuthi akanamntwana. Yes. Umuntu ongayikuba namphumelelo ezinsukwini zakhe. Umuntu ongayikuba namphumelelo ezinsukwini zakhe, right? Ngokuba umuntu ohlezi esihlalweni sobukhosi sika Davide. Yes. Akayokuba namphumelelo yokuba abe esabusa kwaJuda. Amen. Sibusa kufundwa kwelivu lakho uNkulunkulu khuluma ngalo enzambama silalele silungele thambisa uNkulunkulu inhlitiyo tethu kungabe uNkulunkulu nalelodwa livu lakho lololahleka. In Jesus mighty name I pray. Amen. Oh earth, hear the word of the Lord. Record this man as childless, a man who shall not succeed in his day, for none of his offspring shall succeed sitting in the throne of David. Amen. Konia lo little Bible kukhulunywa kuqalekiswa indoda lelipitho layo kunkonia. Little Bible mangabe Konia aqalekiswa
libhayibheli lithi kwema umuntu wakhuluma isiqalekiso hayi kukhoniya. Lithi libhayibheli lo muntu wema wakhuluma nemhlabathi wathi okanye mhlaba loba urekhode ukuthi le ndoda le lakungikhoniya ligama layo iyoba yinfutha lengeke ize ibe nemfana. That's number one. Nikhona bazalwane. Number one, loba kwakuthi khoniya angeke aze abe nani bazalwane nemfana. Record this man as childless. Akutshelwa khoniya but kutshelwa umhlabathi. Kuthiwa umhlaba recorda kwakuthi khoniya angeke aze abe nemfana. Number two, yemhlaba lalela recorda kwakuthi khoniya angeke aze abe nempumelelo. Number three, mhlaba recorda nenzalo yakhoniya angeke ize iphumelele kulo mhlaba lo. Lokusho ukuthi bazalwane umhlaba unetindlebe uyefa ngoba sibona le ndoda ikhuluma nemhlabathi ithi wena mhlaba recorda bambala amazwi. Number one, khoniya uyaba childless, khoniya uyaba barren. Kutshela umhlaba bazalwane akutshelwa khoniya but kuthiwa mhlaba lalela khoniya akabe indvodza lengeke akabe ngumuntu longeke aze abe nemfana. Number two, abe ngumuntu longeke aze abe nempumelelo. Kutshela umhlaba wabamba lamagama ngoba umhlaba unetindlebe uyefa, umhlaba unetandla uyabamba. Ngidokuthola bazalwane lokho, umhlaba unetindlebe uyefa. Number two, unetandla uyakwazi kubamba. Wabamba umhlaba, wabamba amagama okwakuthi khoniya angeke aze abe nemfana. Number two, khoniya angeke aze abe nempumelelo ngoba bazalwane umhlaba uyakhulunywa nemhlaba, kuyakhulunywa nemhlabathi. Umhlaba alalele, umhlaba efe. Kuthiwa mhlaba khoniya ungamniki umfana, mhlaba khoniya ungamniki impumelelo. Nenzalo yakhe impumelelo mayisibe khona. Kuthiwa khoniya wababharena khoniya hayi ngoba ubharena but inkinga kutshela umhlabathi kwathiwa khoniya akangabi nemfana. Sibelethe safalela kwathiwa khoniya angabi nempumelelo. Wahlupeka khoniya hayi ngoba kufanele ahlupheke but inkinga umhlaba utsheliwe kwathiwa khoniya akabe muntu lohluphekayo. Ngoba bazalwane katheni besishayele ngokuthi bathakathi bathi badilane timpahla tethu. Uma ngabe unekuwashile wakwathi uhlala ngaphandle ukhathe timpahla ngokuthi awufuni impahla yami ilalele intshontshwe inyamalale. Ngoba bathakathi bayasebenzisa impahla kodwa bathakathi bazalwane abasasebenzisa impahla bayakwazi ukuthi nawuqeda kunyathela umhlabathi bakutshele umhlabathi yawunyathele khona bayokhuluma nalo mhlaba bathi noma-ke lo akaphelele umsebenzi loba-ke lo imali yakhe ayiphelele kakuhlele baba bakhuluma nemhlabathi. Labo bathakathi bayakwazi nababona imali yakhe iphuma balanzelele bafilayo bafike bakhuphe umhlabathi bathi lo moto ayikhicile ikhicile mbanga kube kukhulunywa nani bazalwane nemhlabathi. Umhlabathi une-DNA yakho. That is why namaphoyisa yakhona kubamba tsotsi ngokuthi babuka ukuthi unyathelele bese bahambe bayoshwaninga bathole ukuthi ngubani lo muntu wakantshontshiwe. Umhlabathi uyefa. Loba ukuthi le ndoda lokungikhoniya angeke isibe namfana, ngeke ibe nampumelelo. Ayikho inzalo yakhe
leyo hamba iphumelela. Bathi bayakwazi ukuthi nawuthi wakha indlu bafike lapha ekhaya lakhe amsuka bafike bantshontshe umhlabathi bathi le ndlu lena iphele indlu ifele inde ungasabina ngeloqhubekayo bathakathi bayakhona kokuthi uqedza uqashwa unikwe le-ofisi uthi usaye kulunch etitolo afike umthakathi ashalele ofisini lakho antshontshe umhlaba wetinyawo takho ahamba yena etinzaweni takhe athi lo mama lo msebenzi akaphele akazongena emsebenzini umangala umsebenzi uphele ungakendanga lutho kanti kunemuntu lotshontshe umhlaba wetinyawo takho bathi namuhla ngegama likaJesu ivanakha okulifesa yonke inkanekiso letakhulile emhlabathini takhulunywa ngawe takhulunywa ngomndeni wakho namhla siyalifesa. Bazali, ngiyaxolisa untshela imfihlo. Kunemabandla. Nawuthi nawuqatha ukuvakasha kuwo kuyiSunday. Bathi namphunga nibele emva emakhaya. Umfundiswa kulelo bandla. Athathe umshanela shanele yonke itinyawo. Phela abazalwane ahamba ayeloyelela ukuthi laba bangayinzawo noma bangabona wapha emanyala lewaye ndawo laba bayahlala laba bayomini umfundiseko akhulume nemali badakadele bantu kanjani inkinga isemhlabathini. Likhona abazalwane kanjani mbala nkulu akusuka ematende lefanele uwahamba. Oh, ngiyayikhuluma lento ayisonke amatende lefanele uwahambe ngoba labanye lithi mkaza uphuma ubuye kushanelwe uthathe umhlaba wenu umise intweteni mhlaba uyoba uthi khoniya ngekabe nemvana ngekabe nambumelelo nesitukulwane sakhe ngeke siphumelele. Umthakathi uyakwazi ukufika egedini lakhe acuphe umhlabathi ahambe naye ekhuluma athi bonke labahlala kulolu angeke baphumelele athi bonke labahlala kuleli khaya angeke kwendele noma bangafutha angeke baphumelele babe bantshontshe umhlaba. Into ebuhlungu emhlabathi no umutalelwe la emkhulu bese umntshontshe umhlaba wasekhakini noma ungasuka ugibele ohlale kulibhenki le cash uhamba until uzithola deliverance yemhlabathi. Kanisa inamhlanje ngikufundisa ukuthi kuyakhulunywa ngomhlaba ifuna ukuthi nawuphuma la uyenkonzweni nawuphuma kule nkonzo uyekhaya lakho ufika uma ngaphandle uthi mhlaba bafana bayophumelela kuwo ngoba umhlaba uma waJehova nakudala wabo uthi lalela mhlaba nakuleli khaya lelo basiyophumelela nakuleli khaya lelo angeke sife before time nakuleli khaya lelo siyophumelela ujalo umhlaba. Uma wena yahluleka ukukhuluma nemhlabathi sitha sakho sitokhuluma nemhlaba bese kwendeka exactly yilo sitha sakho sisho labanye timpilo tethu timile hayi ngoba fanele time inkinga kwathatha umhlabathi kwakhulunywa nemhlaba wetinyawo takho kodwa namhla ufuna uphume la ngivusele wena uthi uphume netho lelithi libhayibheli lasinyathela khona umhlaba siyawusha lenzawo siyawusha ufike unyathele ekhaya lakho uthi akunabathakathi akunamithi leyobusa la lomhlaba ngiyawusha lo uthi mhlaba siyophumelela. Loba kuthi khoniya uyobabhalela khoniya ngeke abe nempumelelo khoniya nenzalo yakhe yohluphe bangena inhlupheko hayi ngoba befanele ingene inhlupheko. Inkinga kunemuntu lokhulume nemhlabathi umhlaba warekhoda wabanga ngoba umhlaba unetindlebe uyefa unetandla uyashaya bangakanani abantu abashaya ngomhlabathi bangaphandle.
inkinga kunemuntu lomile wakhuluma nemhlaba on their behalf. Ngoba bazalwane siyavulapha and bathathu bakhuthele ukukhuluma nemhlabathi. Uma thina singeke sikhulume nemhlaba, ngoba umhlaba nemhlaba unelidimoni lakhona. Yeah, labanye niyathi ukuthi la kulesiqomo lesi siyathi ukuthi idimoni lakhona ngiliphi. Mhlambe bantwana bonke batalele emakhaya, siyathi ukuthi la bantwana noma bangafunza abaphakama abaphumelele, siyathi lidimoni lalenzayo. So the only way to defeat that demon, you need to speak lemhlaba wakulenzayo. Uthi lalela mhlaba walamkhulu, bantwana bami bayofunza isikole baphumelele, baphinde baye varsity, babuye varsity baye emsebenzini. Lalela mhlaba walaba, bantwana bami bayowakha, bantwana bami bayoshada. Angabe nikabona la kuphambana khona indlela bena plus khona. Sometimes in the quarter, emabhodlela emakhontrika afashiwe ebusuku, bakhulunywa nemhlaba, abazali abangifa bakhulunywa nalo mhlaba. Sometimes ngithola inzamo bifasiwe, bakhulunywa nalo mhlaba. Wathiwa lo nto nyathela la, uhamba nala mabhadi, wafika wena wanyathela kulo mhlaba, wabanjwa mabhadi inkinga. Kunemuntu lokhulunywe nemhlaba. Athi lapha kaphela thi nyawo tami uhambaphi. Oh bazalwane, ngoba kuyaqashelwa ukuthi sinyathelaphi. Kunema manager aqoshwe emsebenzini, aqoshwa kanti mhlawumbe uzondwa ngilolo cleaner, asibheke cleaner lo angimvisisi lo, avela nashayina lapha office akathathe wonke umhlaba hambe lawo ethi wena. Ngoba phela thina siyathanda nokuqasha, siyaqasha emakhaya. Ngathi siyabana bolbo siklinela abasibo bonke laba evil. But some of them bayafika bathanyela umhlaba, bahambe nemhlaba bathi noma ke wala ngifuna namabamba ingamnike mina imali yonke, noma yengane yonke imvibe yekimo. Bantu bayakwazi ukukhuluma nemhlaba. Uma ungeke ukhulume nemhlaba, sitha sakho siyokhuluma nawo. Mhlaba laba kuthi khoniya angakabe nomfana, angakabe nampumelelo nenzalo yakhe. Ibhihlikile imishado ngoba fanele ibhihlike, baqusha umhlabathi. Bathiwa laba ngeke bahlale ndawonye, lo mfati uyophuma kuleli khaya, le ndvodza iyohamba ingabusabuki. Kwatshelwa umhlaba indvodza yahamba nomphela, umfati wahamba nomphela. Inkinga kunemuntu lokhuluma nabazalwane nemhlabathi. Nikhona bazalwane? Kuyakhulunywa nani bazalwane? Ngifuna wathi usinophuma la, ufanele ukhulume nemhlaba wakho. Lo hamba ngemoto itshela umhlaba ngeke ngibe ne-accident la bazalwane. Ngoba lohluleka ukukhuluma wena sitha sakho siyoma on your behalf sikhulume. Nikhona bazalwane, tshela umhlaba bamba bayophumelela uprofete emhlabathini. Wasa ngidzingi lokuya kokutshela khona ukuthi ngiyambopha, ngitshela umhlaba lethi umhlaba loba record this man as childless. Ilobe lendvodza le ngibe nampumelelo, bangabi nampumelelo. Kunabantu bayazama la baphumelele, businessman hamba kahle, kwafika umuntu wantshontsha umhlaba, wakhuluma nalo mhlaba, business lakhe alife, ma-customer ngabusangena, wamangala business lamanilelo manje kwende njani inkinga isemhlabathini. Babuka umntwana akhe asesikolweni, bafike bantshontsha umhlaba, ingqondo yakhe ayiphithana. Emabhukwini akube mnyama, umntwana olvideni akaye esikolweni ushaka inhloko, kwente njani kunemuntu lontshontsha umhlaba. Wathi lo mfana wala ngifuna ingqondo yakhe ihamba, ingqondo yahamba angikutshontshe imbazalwane. Mhlaba, we call this man as childless, a man that will not prosper, nenzalo yakhe ingaphumeleli. Lesiqale nje somhlaba yabona ukuthi siyoshaya le bese siyehlela tuwenzalo. Ngoba khona umuntu lo wabamba wakhuluma nemhlaba. Labanye intombi
izithombe tabo tigujele kuphi emhlabathini. Kwathatha isithombe sakho sayovalelwa emhlabathini kwathiwa lo simgcwaba phila, kwathiwa lo noma ayaphi bayomane bamzonde abantu kwenenjani umuntu ukhulume nemhlaba wavala impilo yakho emhlabathini. Labanye bathatha tigulu ukuthi bayotifaka emhlabathini. Nikhona abantu namhla sitorivesa sikathi ngegama likaJesu sonke sithombe lesemhlabathini sikathi ngegama likaJesu konke tibopho letinegama lakho emhlabathini namuhla siyatirivesa ngegama likaJesu. Mama benimwena ngenashouta fire 7 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sikhulula umhlaba. Ngoba umthetho namhlanje basikhuluma nemhlaba. Namhlanje bazokuthi siya prophet emhlaba sithi umhlaba ungoka Jehova nokugcwala. Lifu lalabakho sithi umhlaba siyophakama kuwe. Ku 2 Kings lasifunza khona chapter number 13. Lithi iBhayibheli umprofeti bese katofa agula. Kufika noJoyash lo inkosi yaka-Israyeli. Ifika ithi yemprofeti kaNkulunkulu. Impi yaka-Israyeli seyanqotshwa. Njengoba inqotshwa so nenhlupheko seyidlangile. Batshela lo muntu wakulithi iBhayibheli umuntu bekalela sembhedeni umuntu wenkosi. Bathi kukabi la ngephandle. Impi yaka-Israyeli yanqotshwa. Lithi iBhayibheli umprofeti wathi, "Hey, Joash, vuka. Thatha utshoki bakho nemcibisho. Take a bow and a arrow." Bese uvule ifastelo la sempumalanga. Uvule ifastelo la ubuzana. Nala sikhona khona musi. Sisempumalanga, right? Yasika kulenye province sisempumalanga. Amen. Now, vula ifastelo la sempumalanga. iBhayibheli wavula ifastelo la sempumalanga. Wabamba umtshoki. Na wathi umtshoki bazalwane? And an arrow. A bow and an arrow. Uthi lo ukufaka sokuthi kunerekeni uyanwena. iBhayibheli lithi vula ifastelo la ngasempumalanga. Wavula ifastelo lasempumalanga. Lithi iBhayibheli umuntu wenkosi wambamba letandla tot imbili. Wathi dubula umhlabathi. Ba wadubula. iBhayibheli ambambisa futhi kwathi ba wamdubula. Wacatha umuntu wenkosi lithi iBhayibheli wathetha. Wathi manje yenkosi buka lo mhlabathi udubule so wedwa. Lithi iBhayibheli inkosi yashaya umhlaba kayithathu. Yase uyayeke elithi iBhayibheli ngabe khani lenkosi ishaya umhlaba umprofeti kaNkulunkulu bekabubuka athi li-arrow la Jehova lokunqoba li-arrow la Jehova lokunqoba eMasiriya. Lithi iBhayibheli wawushaya i3 umhlabathi wathi uyayekela yakwati inkosi umhlaba wayushaya i3 ubaba ushaya i5 ka5 ka5 okanye ngasikhombisa kuyo ngqobo. Why kuthiwe ubhekane nempi but kuthiwe akashaya umhlabathi ubhekane nelihlupheko kodwa inkosi ithi shaya umhlabathi? Why kuthiwe ishaya umhlabathi? Inkinga umhlabathi bazalwane, umhlabathi lo ngoba umthakathi uyakwazi ukuthi ihlupheka abatshela umhlabathi bese wena uyahlupheka. Wathi ukuthi why umhlabathi iBhayibheli nganitshela ngalela la umhlabathi ithi iBhayibheli bekade kunegolide ema-minerals atholakala kuphi bazalwane emhlabathini. Lokho kusho ukuthi ingcebo yonke ingcebo itreasure isemhlabathini. So lona makathi shaya umhlabathi basho ukuthi shaya umhlabathi umhlaba avete le treasure loyifunayo. Ngoba umhlaba ufanele uyishaye until uproduce lento lo uyifunako. Ungawuyeki umhlaba kushaya ungakayinikanga lento loyifunako. Endake ngimtshele uma ungekho ready kushaya umhlabathi ready kushaya wena. If you are not ready to hit the ground is more than ready to hit you. Now ushaya umhlaba you need a bow and an arrow. A bow, it's the word of God. A bow, it's prayer. A bow, it's a word of God, it's prayer. But an arrow, le arrow kuba lonke lithalenta lo wena unalo. I-arrow kuba lithalenta lo wena unalo.
unalo mhlawumbe unelithalente etandleni ungakhona uyalima uyathengisa uluka abantu inwele uguda abantu inwele anything lonayo esandleni sakho it is an arrow la kulabafundzako i-arrow yabo kuba nama certificate labanawo ma diploma lebanawo that's their arrow ma arrow abo okushaya ingazalana umhlaba but li arrow lalilodwa alinamandla okushaya umhlaba ngoba bazalwane i-education mayiyodwa ungabathi uyashaya umhlaba ungarespondi inkinga li-arrow lakho alinamandla lishoda ngebawu lokuNkulunkulu uqobo lwakhe ngoba baningi balabane-madiploma balema-honors kodwa umsebenzi awukho kodwa bayalamba inkinga li-arrow lilodwana alinamandla baningi balabane-mathalenta ebale bangawulunga umuntu inhloko kube right abe muhle but ibhizinisi yabo etandleni ayibasebenzela ibaningi imali inkinga their arrow is shorter with a bow ishorter ngelibawu ibawu lokuNkulunkulu liqobo lwakhe uthi nawuhlanganisa i-arrow lakho uhlanganise naNkulunkulu udonsa ushaya uproduce but ukuthi wena le business iphumelela njani kulo mhlaba lo hayi inkinga lami le-arrow alisilodwa linebawu lekunjehova inkinga mina ngeke ngingayenda into lefanayo but yakho ibe yihle kakhulu ngenxa yokuthi yakho ayihambi yodwa ihamba ngebawu yaNkulunkulu umuntu ayikopeli into loyendako alikopeli business lakho but lingamsebenzi ethema wawe likusebenzela ngoba lakho alisilodwa linebawu lokuJehova. So uma bengikhuluma nabantwana besikole ngithi akudzingi kuze kuvule kumnyama kuze ukuthi ushaye umhlabathi. You are able to use the window. Ngokuthi iBhayibheli wathi umprofeti sebenzisa leli fastela lelikhona ongazumele kuze kuvule kumnyama. Sebenzisa leli fastela lenjengazwana lelikhona. Ifastela mhlawumbe ukhulisa ngogo imali embesheni it's a window bakhona labanye lebavulekela umnyango bakhulisa bomake nabobabe but wena ube uvulekela ifastela ukukhulisa ngogo you use that window to hit the ground ngoba labanye bavulekela iminyango but abanayo ibawu abana arrow bayahluleka boshaya umhlabathi ngoba nginokusho yithi asikhuli ngokukhuliswa ngiyaphinda futhi asikhuli ngani bazalwane asikhuli ngani ngokukhuliswa kodwa siyakhula nangokungakhuliswa ngoba baningi abantu labakhulisiwe abakakhulanga buka wena uzange ukhuliswe balukhulile asikhuli ngokukhuliswa siyakhula nangokungakhuliswa ngoba abaningi abakhulisiwe abakakhulanga baningi labangakakhuliswa mara bakhulile uthi ungakakhuliswa unjalo ufunza ukutimela ufunza ukukhula ngenxa uzawuzange ukhuliswe kunethingo lotatiko wena ukwathi ukuthi kumela ngenxa ukuthi wakhula babangekho eqeleni kwakho wafunza wakhula kunebantu babathi ukuthi yonke indlu yendwa ngubaba akakakhulanga tinzaka takukhule nato kodwa tikakhulanga tikhulisiwe bakakhula wena uzange ukhuliswa kodwa ukhulile use the window that is open to hit the ground yo malenga lo ithola it's a window use it to hit the ground business lencane loyithola ngoba mina ngababona ngabamba phambili mzala ngihanda wanda thina sebenzisa lo kuncane lonako and hit the ground awushaya impilo umhlaba wabiyekela umuntu kaNkulunkulu wathuthe ushayele umhlaba kaNkulunkulu ekufanele ngabe ushayele umhlaba noma ayi5 noma ayi7 uyokuqhubeka namuhla bengithi kuyakhulunywa nemihlaba umhlaba uyashaya uma ungeke ushaya uyoshaya wena Nikole bazalwane uma ungeke ushaya umhlaba wena njani bengathi ngiyendele family deliverance bonke la kuleli khaya bafundzile ba right banemali kodwa usola namunye lone stand bonke bahlala emcashweni abongeke emcashweni bahlala ekhaya labanye bahlala emcashweni banemali ba right bayasebenza imoto ikhona banayo yonke imali ongayicabanga kodwa akukho namunye lonelikakhe bathatha umhlaba bathiwa akekho namunye lobanyikhaya athi umuntu hayi angifuni nje kuhlala nomkhulu ubona uhlala nje le uJozi le nakafika le Jozi angakhi afika athi ngibuka nje indlu lehlele enkulu edinge rent ngibhadala rent ave kuyi soft life yena
Makafa kuthiwa lo muntu akanakhaya lo. Kufanele abuyele le kagogo wakhe nakho la ekhaya kukagogo wakhe. Bese nathi umuntu anithi bonke leti ngakabe uthiwa akunalutho. It's a family case. Wathiwa kuleli khaya ngeke bakhe. Ngeke ba own property. Ngoba umhlaba kakhulunywa nawo bazalwane. Ngathana lokho khona losekamdzala anelenkinga lokuthi phela thina nami lendlela emthulu wami ishiyelwe isuke yakithi. Sonke la nginalenkinga bami bakhona abanye bafundi abanye bayasebenza abanye basebenza kodwa akukho namlweni likakhe. Angithanda nje sikamdzala amba ngenduku. Ngathi lithi iBhayibheli kuPsalms 92 laba labathemba uNkulunkulu nasebudzaleni babo bayehluma baqhakade bathelethithe. Ngathi gogo uyoyiona indlu ungakabe ngelweni. Ngathi uyoyiona indlu ungaka ebudzaleni bakho. Kodwa futhi usho kanje ngathi uyoyiona indlu nasebudzaleni bakho ungaka. Kwabuya balungu bakhe labahambe for 2 years. Laba ngathi basebenzela lapha eWhite River. Bekasebenzela lapha eWhite River lokho agatha indlu emlungu. Lendlu solo bayithengisa ithenga nabuye umlungu athi ngenxa ukuthi bagrade ungiseve kahle ngisasela lendlu ngithenga ithengisa kude lo ithenga ngabashintsha ownership wathi nayo yonke ngiyakunika yona la indlu bahala mina from the bakamula icase let's ngaba sa own indlu wena lokuthenga indlu logogo nebamba bakhe babuya bathola titati kwenda njani icase ikabukiwe ngoba umhlaba ureverse icase. Intombatanyana lezi isakhula ine boyfriend intombatanyana ine boyfriend ngathi abafana bawusibakhula nje baba nama boyfriend nama girlfriend bayahamba baye beach abafika le Durban bafika bayabhala lapha emhlabathini lo uthi nothando bafaka ihati lo nawe uyabhala boyfriend uthi Sibusiso bathi thina sobabili forever till so fast till death do us apart bayafaka kubi amagagaza yathatha angenise ephakathi kanzi umhlaba uyarekhoda umhlaba lendlebe uyabamba wabamba ukuthi wena nothando uwaSibusiso wena Sibusiso uwanothando washona lo Sibusiso lo nakashona nothando so nenkinga yema spiritual husband uyabuya Sibusiso uthi wena ungowami wena uthe wena so fast lahlane mina nawo njengoba nawe usengakathi kusho ukuthi still usase wami nothando ubathi uyazama after 2 months boyfriend yamshiya ubathi uyazama lokhu bayamshiya abafana bafuna ukumlokola kwende njani umhlaba warekhoda kwathiwa nothando uwaSibusiso ngoba gatsa imvo loyibhala emhlabathini ngoba umhlaba uyarekhoda. Kuze uthi manje phela kulunga emngena emshadweni sekufanele silungise that case le yarekhodwa emhlabathini kwathiwa wonke ngiyathandaza abazalwane wonke ma-record ladeli igama lakhe emhlabathini namhla siyawakhansela ngegama likaJesu. Stand up wherever you are. Because of time. Mhlaba. Loba kuthi lendoda le yoba childless. Ngeke ibe nampumelelo. Nenzalo yakhe angeke iphumelele. Ukhulunywa nemihlabathi. YanguNkosi. Shaya umhlabathi. Thubula umhlabathi. Wayeke ukushaya umhlabathi umhlaba ushaye uzuproduce what you want. Shaya manam uzukunike that diploma loyifuna ushaya umhlaba unike that luxury life loyifuna ushaya umhlaba uzuproduce. Am I teaching you Pastor? Najonza musi. Yeah, so umhlaba kuyakhulunywa nawo. Umhlaba uhlakade yonke into emsemhlabeni. Waba barren. Hayi ngoba abarren inkinga. Kwakhulunywa nemhlaba. Lokho ukuthi sometimes siyaba barren, hayi ngoba kufanele sibe barren. I-barrenness ihlukene bazana ilethi akusiphela i-barrenness yokubeleka. Barrenness ngabo ukuthi everything lobathi uyayizama ayibikhona ayiproduce
barren. Ngathi ufuna ukuproduce umsebenzi kuyani, producer business kuyani, ukuproducer lokuyani. Inkinga isemhlabathini. So namuhla sito reverse every case leyayendiwa emhlabathini. Awuthi ngegama lika Jesu.